Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI David Lapartien arashima leta y'u Rwanda ku gushyigikira iterambere ry'umukino wo gusiganwa ku magare, nabyo byatumye iri shyirahamwe rihitamo u Rwanda ngo rwakire shampiyona y'isi yatangiye i Kigali kuri iki cyumweru. Ibindi kuri inkuru twabiteguwe na Adam Kwizera afatanyije na Izabayo Emmanuel. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika hatangijwe ku mugaragaro shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare UCI Road World Championships. Ni inshuro ya mbere hagiye gukinwa icyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23 muri shampiyona y'isi. Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire asanga ibihura neza na gahunda y'u Rwanda rwiyemeje guteza imbere umugore. It is the first time we are going to have the women under 23. Nubwa mbere tugiye kugira icyiciro cy'abagore bakina batarengeje imyaka 23 muri iyi shampiyona y'isi. Sinzi niba ari bihuriranye nuko bibereye i Kigali mu Rwanda. Iki ni igihugu aho ubuyobozi burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame, iterambere ry'umugore ryabaye urugero rwiza rw'ubuyobozi bw'intangarugero. Women empowerment and promotion has been part of his exemplary leadership. Minisitiri Neri Mukazayire yavuze ko kandi iki kigiye kuba icyumweru cy'akataraboneka by'umwihariko ku banyakigali bazabihera ijisho shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare. It's going to be a special week. Iki kigiye kuba icyumweru cy'imboneka rimwe. Mwese murakaza neza mu Rwanda muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2025. Abanyakigali nimwe muzatumira irushanwa riba ryiza kurushaho, mushyigikira abakinnyi aho bari kunyura ndetse munabakira neza. Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi David Lapartien yashimye ubuyobozi bw'u Rwanda bwashyigikiye iterambere ry'umukino w'amagare ngo ari nabyo byatumye ibi byose bishoboka ko bibera mu Rwanda. Ndashaka gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kubw'ubuyobozi bwe ndetse no kubwo kudushyigikira. Kubera ko murabizi iyo ataza kuba atari icyerekezo cye ndetse n'icyacu ibi ntibyari gushoboka. Kandi dutewe ishema ryo kuba turi hano bwa mbere mu gihugu cy'imisozi. Birumvikana ko atari igihugu cy'imirambi. Ubwo rero birayigira shampiyona y'isi ya mbere igiye kuba ikomeye ndetse ni nayo shampiyona izaba yitabiriwe n'abantu benshi. The most overcrowded UCI World Championship ever. Ni shampiyona y'isi igiye kumara iminsi 8 abasiganwa bazenguruka mu mihanda yo mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. Adam Kwizera, i Kigali.